ništa za sad, to je sve u redu. Sad ćemo vidjeti, možda i dalje, možda niste dobro rekli na kraju. Evo sad smo tu neđe na 5 metara. Sad bi trebalo tu je vodovod. Mi potonimo cijeli. Ovaj sam dolazio do nekog problema. Još, da ne vidi se već. Evo vidiš, probijena spljoštena, evo vidiš. Šta je to odloštilo? Spljoštio je teret. Evo vidiš. Nešto curi od voda. Pa curi voda koja vaša dolazi, razumiješ me? Imate već zagušenja, ali evo vidiš da je spljoštena. Vidiš šta ti je normalna cijev, vidiš tamo nemak. Vidiš od ozgo? Vidim, da. A možeš li je gurnuti tamo dalje da vidim? Može ga dalje. Ako ćeš položiti 10.000 evra, može. Man šta ja dalje gurati, ja ne mogu proći, ja ne mogu odgušivati s kamerom. Kamera je za snimanje. Dođe do problema i kaže mi izvolite problem. Razumete? Vidite, vidite. Slomljena cijev i to sad vaše neki ostaci ostali od kanalizacije, od smeća. Evo ovdje vidite kako je slomljeno, ne mogu da prođem. Evo sad vidite kad se ja izmaknem nazad. Odbor put. Jest, da, od ozgo. Vidite sad kako je pravilo. Čuješ da to nije odbor ulaza ovaj. Nije, to je spljoštena cijev. To je, ne znam ja gdje je ulaza, ja kažem gdje je problem. To je na nekih, hajde da kažemo, 6,5 metara, a sad ćemo napraviti tačno, da znamo, pošto ovako malo vara. Ma ne može, tebi to sad ne vrijedi ništa, to što ti sad hoćeš da praviš uzorak. Ti imaš problem da je tebi polomljena cijev, spljoštena. Razumiješ? Sad ja mogu da ti kažem na koliko tačno. Vidiš kako ti ovdje izgleda cijev. Vidiš, svaki sastav vidiš. A tamo vidiš fino da je spušteno. Tačno ćemo sad onako. Da znate. Na 6,60. 6,5 metara. Evo, vidite gdje mi je kamera, evo još jedan malo, možda malo grešim, grešim. Evo, znači na 7 metara.